Sanibona makhandlela abovu bathi uyacisha nekhandla sigadle omnyameni bathi induku zakhala ehawini mzonza khanyameni kofuhlwa nonyoko wemama umchathi namama engihlokoloza la njena ke indaba ngoba kade bengibuza bethi awumkhulu kodwa inkosi yami soku iBlack Friday wenze njani ngiyenze kanjena ke lento yabalula ayidayibona le khombo le eshumayelwa ngayo ekhulwa ngayo ngishitimeleni kuthiwa ayingeke khona ikhombe omunye umuntu ngala inkinga vele yamba kanje ngingezela kule khombo ngingezela solo sebeyithathi kade beyithatha abanye inkosi yami ngingangizondi kodwa yilanga ngingezela intelezi yamanzi amnyama ehlehlisa amanzi amnyama uyezwa ibhadi yaxosha masuya le khombo futhi ibhanqina lensipho embili kwa lensipho la kade isomiswa manje kade iqovwa yakhiwa ngobulongo mase kuzobe le khombo le 1000 ingezwe nani intelezi ebulala amanzi amnyama nangizwe ke 1000 imali ayishintshile ngase ngizokwenza la Black Friday kade bekhala ngayo ke kumina la angithi indoda ebovu le mali phakathi le mali phakathi 200 phakathi kade thisu design yami le yalekhaya nje ngithatha uhlanga lo la ngithi beku 15 ku2 kunohlanga lakho leqhatshwayo ukuthi yagcoba emzimbeni ngase ngithi ku 800 ke kubili yezwa ngivala mhla ka 10 ngoyivala mhla ka 10 leyo yes ngiyivala mhla ka 10 December kuzobe sekuqhubeka ke sekuba ukuthi ke 800 lokhu kodwa lokhu kube nakhona 800 maku2 kubu 15 kodwa kwamanje 800 ku2 kusuka namhlanje kuyobe kumhla ka 10 ngivale mhla ka 10 December injalo ke indaba ekhombeni isanjalo ikhomba 1000 kodwa umehluko nentelezi yamanzi amnyama ugijima ephethini DR makhandlela abovu avuthayo DR makhandlela abovu avutha ubhatha avutha ngama ungabhali kanjalo uzongithola ubheka inamba ka 031 ubonje mina ngoba ziningi osikhoshena abazenza mina wonke abantu manje phela ngikuleague mawukuleague yonke team yonke abahlathi ase team afuna ukudlala nawe 031065 0086 031065 0086 ewhatsappayo 062 00 70080 WhatsApp phela lo number MTN le WhatsApp kuyona bye bye siyabonga.